Ingdeng krepo rudang sena sarpo pan kartu ajame kedeng pon. West Karbi Anglong Lakai Si Duar Amla constituency ke parlo bothat langso serdihu na klamalong patumi matijong jeklo ingkoi rapho thelangar ni rudang sena sarpo pan kartu ajame kedeng pon. Ahok ilitum Karbia Kelong lun lam nangkapaplang cheng abang phumati akuru plotang te rurang sena sarpo henlo lasaning kanwang sitame Karbiang long adang tepian Karbiara tum sitame rurang sena sarpo phan kachikimodun bomlo lason si laponat West Karbiang long bothatlang so serdihuna klamalong sitame aning kanwang ason rurang sena sarpo phan na chikimo bom wang bom si pining an ingdeng krepo angdeng an sitame rurang sena sarpo phan na chikimo jaimek ingsam jin pen deng ponsi jaimek pachun bon. Bangso jaimek kedeng pona long chipatro pipon laki Karbi honghari tiripi amai hin pensi chipatro pipon lo. Lason thak thaksi halapu socheng constituency parlo rongkora rongara tum sitame asar the tum chipatro pipon si kadu kave don pharo so serar tum dohan pen kachinghon lamlu nakuru rurang sena sarpo phan kechengsi kachikimo jaimek sitame rongkora ratum penta jaimek dengpon. Pelangkia bitung phan dak nakahurum thepot ang phangta kurs wang thu churula lapen pini nitum rongkor awara long kechengsi rurang sena sarpo karchu pini cheng polo lasi nitum Karbi honghari mate aron barim kiri matum pini kaching room amai ason si man lo lasi rurang sena sarpo phan itum lun lam hempu pan pini charkri cho phio pen adomar di pen pin tum rongkor ahwara rat itum ningarong ningaji pen je tongthek lo lasi pini anso se ifrang hong Karbi honghari pangtang ponang pen itum rongkor hawar rat sarthe sarlar lapen mekar mithur pen chirung cherek pen tum pini laso bangso mai pachun thek lo kalang lo non ke wangji 2025 ningkanta pini an so sechet nitum rurang sasar buan karchu phoni pusi adil alon pen arju pon po busi nitum pini akomiti pen an so se pangtang pon po lo lasi nitum pini la rurang sarpo karchu amai pen chingwai pon pen pari pon lo donation ma nang pin bang do sar heslong pharta bang chirap no lo la pen dak pathalang so chairman la war commissioner alangli prodip terang darang chirap no sona taksi employee pinangan itum ka ke thek chim lo la pen rong kora rong don pharo su se ada hemtun do aso hemtun pen e don pharo chirung sen tum bangso rurang sasar po karchu ke pachun palo pini rong kora rat se pini prai don pharo sira don korasi tapen aphai bange pharo truck aphai ansu chaduri rong kora hawar long ke sar bang kep do aso sar bang kep atumisi pini patir people lo asila so sarbang kep brong kep aso adon bang don pharus don korasi abang so hemtun pensi itum niphai ingko rapho mationg achiklo da iru rasna sapohon karcho ponong lok lake nilitum lo Karbi hongoria mei pen ingdeng krepo labang so angdeng anon nang leik lo si dak wothat lang so long seruna klam long si kar klia chupyu pen si rurang sena so phau sarpo phan ar chupon long lo hempu mukrang rasinja tirdai chen pon lo la pen ke rurang sena sarpo phan man peng pen adana di pon lo pen ladak athan thili phan da chupai pon pipo si rurang sena phan charom pon nangkok pipot ar chupon long lok labang solam the bangke happy thenang ke cheng pen ilitum Karbi karbak aso phan lun temu ilip kethan tekang labang so abang phu arnam pusil tum ke hok dokok aposi
ili tum non puan ta chardom chadi pon long lok lo la lo alam the bangke athipi bangke eski bang jelang apor same ui gimi pu atum ponon ui barim tum ponon labang so asaing ding pon bom the phan ke un an ke ili tum karbi akhe karbi kur pho akhe atok anu ke do an chot kali ciklo ke tura dangan ani ke turang an akar bikur pho karba kur pho ke iltum cerap cito ke akenang so anote iltum a kai ke ta tini une pin pithe sining ruti ke do ibom po lalo मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो सनातन समाज है जिसको कार्बी होंहारी अधर्म आमे ऐसा कहते हैं, वे लोगों ने संगठित होकर के आज के दिन में गुरु रामसिन्नार जी का दिवस के रूप में मनाया है। ये बहुत गौरव का विषय है। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ का जो धर्म है बहुत पुरातन धर्म है। हो सकता है अनऑर्गेनाइज्ड हो, लेकिन आज के ज़रूरत के अनुसार समाज को इकट्ठा करने का जो प्रयास जो है समाज के लोगों के द्वारा ही हो रहा है। ये बहुत प्रशंसनीय विषय है। कोई बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं है इसमें, बल्कि देख रहा है कि मैंने यहाँ के स्थानीय समाज के लोग आकर वो सारे जीवन पद्धति जो एक मौखिक परंपरा के रूप में, ओरल ट्रेडिशन के रूप में वर्षों से लेकर के चलता आ रहा है, उसको नया पीढ़ी के सामने अच्छा से सजा करके देने का एक प्रयास कर रहा है। इससे हमको पूरा विश्वास हो रहा है कि कार्बी समाज का अपना परंपरागत धर्म वो चिरपुरातन भी है और नित्य नूतन भी है, और आने वाले समय में यहाँ के समाज को अपने पहचान को लेकर खड़ा होने के लिए एक अच्छा रास्ता हमारे युवा पीढ़ी के सामने रख रहे हैं। ऐसा एक अच्छा मैसेज यहाँ आकर के इस कार्यक्रम में भाग लेकर के मुझे अनुभव हुआ। West Karbiang long wathat long so Hong Kram pen long kirong pi report Northeast Karbi Live.